Hagas ngipli ke jinger ke Golden Jubilee jong All Meghalaya Karbi Association lawan ban pli do MLA ka Nongpo constituency ba Meral Bon Siem leng bana ke jingkan tiwi kalama jong ka seng ya ka balapan long Hamadan Football Perdua Ribhoi District. Harangkan ke jingadon lang kinongkit kam jong ka Amka uba Roberts Jun Ronghang kumu President uba Bistokan Timung kumu Secretary uba HS Engleng kumu Advisor hakani kesengi nakaliang keseng kalapan light pat baru ya ka souvenir jong ka Golden Jubilee daw MLA harangkan kinongkit kam kirang ba snong na kisnong karbi beper kilong san mansan ki bong thai jong ki rain ki founder member jong ka seng lembat kilong kemi longkpa ki khun samla karbi na keleng ka jela Meghalaya kum ke jing lekmen hakani kesengi lapan i da ki jing ruai ki jing shat ten rai karbi da ki khun samla kan thai bat shinrang haba ajing keren nakaliang MLA hakani kesengi ula ong baka jing rke ki Jubilee kalong ka jing sngongu ikinong kit kam ki bala no e ka jing tre stom jengki ban pen urlong ya kane kesengi shushu ula ben rabru dakaba ula ai kuble ya u Dr. Didi Lapang uba laya don ringkat hakapor ban seng ya kane ka kenhun ban ai jing mut ya ki nong kit kam hakipor ka jing sedang ya kane ka seng shushu ula penkut dakaba ong baki nong kit kam kila ban ya rung yami Henry ka kerteng jong ka seng kane shijunom. Boleh alam dia ke All Meghalaya Karbi Association ban ya dan lang haga negesngi banyak kemen lang haga jingdap Santo Snem dong ke association kublisibun Presiden Pak Robert Jun Secretary Pak Bistokan Advisor GBI Kijungi HS Engleng ikan mau dan neges souvenir ya kejingnya ilenti kaba Santo Snem jong ke All Meghalaya Karbi Association di sim yang ada bentang tapi juga sakilang jong parok kini ki rurang ba kinong yalam jong ka Amka haga begini yo ban pelak ba ya kenika souvenir lane ka trup sa jing mau jong kejingdap Santo Snem jong ka All Meghalaya Karbi Association kejing rakhe ya ke Jubilee kadon sibun bentang ngijukan mau ya ke Jubilee rupa ke jingdap arpusan snem jong kono ke kenhun lane ke seng ngiken mau ya ka Jubilee ksiar ane ke Golden Jubilee kumbangi ngirakhe mendak sengi jong All Meghalaya Karbi Association ngiken mau ya ke jingdap nyupusan snem lane ke Platinum Jubilee bat ke jingdap Shispa Snem ke Centenary Jubilee bat kunta tercaya bat habang ikan mau ya ke Jubilee kadai kawai ni kipor kibangi ngit peni ya kata ke jing sengamu naga benta jogitu kibalalik no sedin jogi ke jing sengamu naga benta jong gitu ke beladan ke benta ke bakrau ban pun urlong ya keno ke kam ngilaju sakhi kumkari India ke bi ke jongi ngiladap ban rakhe ya ke jeng jait lenti ke ban yo usan snem kum ke jela ke jongi ke jela Meghalaya ngidang dep ban rakhe ya ke jingdap San Posnem ke Golden Jubilee jong ke jelam Meghalaya bat haga jing yai lenti jong ki seng ki paper ni julap ban ni jusem bagani ke kapor ke bakmen kapor ke bagi celebrate ban ye kendu ban ken mau ya gani ke jing yai lenti All Meghalaya Karbi Association ke bagi Phatlun Kot Amka Kedik Association Kabalayan
lengba sibun gijing habang iyo bania syongkai bat kinong yalam gijong ka amka hagi por ki beladem ban yo sngo ban sngap ya gijing ya lenti gijong phi kamlong go besuk kidan ki khap ki ba ya kedu ya gijing ka penduk mensim ru kinong yalam ba komnon le komnon penian ya gane geseng tendai ke besuk kemen galong baginong yalam gijong phi na du ki ba menswa du ki ba mentaru hilong ki beriu ki betristom ki beriu ki biatli ki bialong kowe ban pentikena bagane kasusyon kenne na ka benta gijing mentoy na ka benta ban tesong ya ki perlok karbi ki bi ki jungi ki badan hapo jong ne ke jela ngimla ban kelet yang jing nok senyang jong wei negeri orang ba jong ka temri boy bagi jela ke jungi mahe doktor Didi Lapang ubade UMLA barim jong ne ke konsumsi ke jungi ubadon ke benta sibun ban ai mensim ban betin lenti ban yarap ya ginong yalam hagitu kisnem tadu kesnem kan kendai spa new pusan mau kan arterip April ya ke belaseng dagawe ke kerteng untuk kepon dihadin kelawan ke kerteng juga amka ban hagijing ya lenti ngi sutu kidan sibun gijing ke bakum kita deune orang ba hagijing senran lang kiri orang ba hagitu kepor ya ke pipin sependon buram ya ginong seng ya ke office berar ke berim agane ke sengi dan mar kata ka sengo bensim ya ke kabu ban ai ko play kerpang na benta jung itu baro ki beladon ke benta ke bakrau ban pentikena baga association ke yang adu kene ke senam ka benta ban ngim aratin ban ong bahagi jing ya lenti ke jong phi hagi jing dap ke ban yo pusan senam ban ka besis pa senam ru kinong yalam ki pementa ki badon gikit bok ki riang ye pi kinong yalam ki pas simti hagi por ki banwan gikit bok ki riang ye pi ngihap ban kan mau tang gawe kinong yalam kila banwan kila ban lek andre kaol Meghalaya Karbi Association kane kayaidon sirta. The association called All Meghalaya Karbi Association has been formed, and from there it could continue from the association that has been formed in 12 April 1975 till today. It has attained 50 years of its existence as the association. So with heartfelt gratitude to all our esteemed leaders, especially Dr. Didi Lapang, because of his idea that we are here today, what we are doing. And now, at this time, most of the time also, the MLA of Nompo constituency has been shouldering for organizing, for promoting this association. Till today, we have got in our midst Sir Meral Bonsim, who is our guide, our mentor, our leader, and our MLA. For 1 year long now, we were planning for this day, and today all our thoughts, our plan has come true. So we are celebrating this Golden Jubilee today with a joyful hearts and a gratitude to all and one who has, by one way or the other, a part in this celebration of the Golden Jubilee of the Meghalaya Karbi Association.